Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa yassir lana bil fahmi wa hassin akhlaqana bil ilmi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sabuluna batin kula turmatur ngereng maos Al-Fatihah areng-sareng seniat epon kangge tawassul sakalian. Kalaben tawassul kak dinto malar muga boten kula sareng para ajunan sedaya kenging barokah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhaul epon para hamba epon Allah, kabula epon Allah sesoleh sesampai kasebut kak dinto ke Juma nyi Juma sareng ke Syafi'i nyi Syafi'i iki. Contohnya mah asma aslina betul ki belum paham, tapi kak dinto para jamaah saja orang soleh. Malar muka betul gula kalaban akumpul ketika dinto dalam peringatan Maulid berhaul. Muka-muka ia kuah minangka umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampun ia kok kento tenang kok. Jadi sobong mun aku umat Nabi Muhammad kento tak kira masuk neraka. Makanya aku kumpul ketika dinto penting nyuwun areng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa muhajirihi al-kiram. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa awliya'ikas salihin khususan. إلى أرواح مشايخنا النقشبنديين الأحمديين رضوان الله عليهم أجمعين وخصوصا إلى أرواح مشايخنا كما ذكرناهم في ذكر الغافلين رضي الله عنهم وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ساداتنا ومشايخنا مؤسسين جمعية نهضة العلماء وبالأخص Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Kiai Muhammad Hashim Ash'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Shamsuri, Kiai As'ad Shamsul Arifin, wa arwahi awliyaika wa ulama'ika salihin fi hadhihi al-wilayah. Wilayah kak dinto sekitar Epon pada jam saja. Wabil khusus juga nyaturaki dek saudara semulje Kiai Juma sareng Juma ke Syafi'i wa usulihim wa furu'ihim. Yang sepodua dan gula guru alif dan gula sareng matwa dua dan gula sareng para ajuan seteja para hadirin hadirat al muslimin wal muslimat radhiyallahu anhum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Setuju simulja para ulama, para kiai, para sepuh, simulja setuju guru-guru ngaji, kan itu baterinan mungkin, boleh gangguan baterai kan. Khusus epon para jamaah setuju. Betul gul tak oning setuju kaki aina soalah. Yenaka jadi kat dinton yang sepor tak bisa nyebut setuju na. Secuma ten gul oning kat dinton selain ke Marzuki, ke Sanusi kelak kan tu semimpin tahlil, ke Bayudawi. Sarang para kiai-kiai selain rahimakumullah. Bapak Kepala Desa Benuanju, Bapak Suninto, sarang sabagian aparat Tantuan Arabu, ibu-ibu nyai, sebutan kula amul jaki, jamaah sholawat al-Banjari atau Taufiqiyah, sarang setuju para panitia maulid, torhaul, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Langkung dimin betul kula sarang para ajuan setuju ngereng selalu berusaha kangkui tak lupa asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala, terutama sore mangken ke ento beten gula parengi atau benar dianugerahi sareng Allah sehat wal afiat tersempat sehingga hadir dekat tempat kat itu arang sareng para jamaah setuju sebutan kula amul jagi pestana sayang kini kaging akar sek ini tinggal tak apa gila lasan, coba tes saya ini kan para jamaah saja sebutan kula muljaki mana bi bahas sesaungkuna setong boten kula kan tu tak mampu. Nomor 2 kento mana bi bahas saungkuna setong tentang maulid dan 2 haul kento Masya Allah ikal sakoni para jamaah hadirin betul kula kento amolot terus dicita-citakan sampai mati diturunkan kanak foto sampai kiamat para jamaah setuju karena Gusti Kanjeng Nabi kento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kento dari jumlah manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, manusia si paling ika cintai, ika senengi Allah, dimuliakan sareng Allah, kayak itu Nabi Muhammad ternyata. Cuma kangkui bisa nyaresep kayak itu sebab lo. Sampai beda ulama kayak itu para jamaah setuju. Kaguste Kanjeng Nabi ibu-ibu iki bededebuna walina Allah kento salarana Sayyid Ali Al-Habsyi sing aran Sintud Durar kadisa bede penggalan kalimat salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi kento sabaja amulad kento bede upaya peningkatan katen kuwi salatan yattasilu biha. Jadi kalau ben salawat ke ento para jamaah saja asampung bisa dadi setong ruhul musalli ronang orang sing mau salawat alaihi bihi dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kadin to sing ngapas paringake sareng Allah ka kita ampun terus. Pas tak ning pelang pun terus. Tidak boleh lecun salawat Allah ini sempat berimbing tadi makanya ada budak ulama para jamaah saja namun mau salawat neng hari Jumat akad hari makan naria asorban pagenteng akalampi pagenteng aminyak para om pokon pagenteng pak bersih saat bakna
adzikir salawat de sedang berhadapan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ah. Cerita pasepa salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Mun sampeyan mau salawat nang lainna hari Jumat da anda abada nangitianna astana kuburan Rasulullah. Oh ganteng. Ben anugerah ka ento ben teori tenan. Beten kula keduan guru ning unik sebutan kento. Ning unik kento putrana Nyai Aisyah. Nyai Lulu Aisyah almarhumah. Nyai Lulu Aisyah kento bintang Kiai Abdul Halim Siddiq Jember. Tadi itu Mekasan. Rajina Kiai Haji Raden Ismail Madani. Kento ngagungi raka Gus Rahim, Gus Abdul Rahim dari Batu Malang. Kadin tuh mabuk tertang, mabuk ka sholawat. Mau ngojak gila cangkolang, mabuk ka sholawat. Masya Allah. Betul kula pernah hadir ke acara sholawat Gus Rahim kento nang Bengkalan, nang Astana Ki Khalil. Kadin tuh konser lah cuy. Alat-alat dok itu Masya Allah. Ben jamaah naik itu dari coba besan bisa ibu nuring lah totor lekas Gus Rahim Kak Dinto sebagian dari cerita hidupnya ngudah kan makin almarhum mampun saya ngudah kan paling muntak pada pun kula umurah atau bener sepon sakoni paling tapi kan tuh orang mabuk sholawat ternyata rajinnya kan tuh guru kula lekat Dinto rombongan dek ke Mekah Madinah sampun ada bak ke Madinah dek ke astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kento seemaus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kento seemaus dua pun apa kalau ben keajaiban teretan kento ning tiana kuburan Rasulullah kento beda lobang teretan orang lain tak nengali pun tak ngulati padahal saya bingking kento para habaib pacet torona Rasulullah ini. Kadin to beda lobang, le dari lobang kan to pas keluar asta lah cun, tanang. Julu lagi ke Gus Rahim. Isandok sarang Gus Rahim isi yom para jamaah saja. Ro omah kan to pagun ke Malang. Maksudnya kadin to adalah salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Si asam bunga ruang maksudnya bahkan saling pengen sanajan berdebu sholawat imaus aleman ke entok legenjeren tapi cek kabur lebur pas asolawat sampai minta sawer hilang sholawat saweran sih dari jangan semua saling pengen lah kawan tidak ada nyaman salawat tu alamati anak saleh iku papat ini dia nak kiai dilakon 11 di atas wah agabung lah tujuannya mana sawer besar masa teten gula bani pasal cuma telak cuba dalam arti pas tak karatu sekali cuma Kak Dinto para jamaah setuju salawat ke ento tengate ternyata hadirin para jamaah setuju sebutin kula muljaki kampung Benua Julongus dan sekitarnya termasuk Keporah compok maka Gusti Kanjeng Nabi kento pun apa nasi kuti petek teretan makanya gula-gula mator tak mendang bektona teretan acara Gusti Kanjeng Nabi selain pajat si acara kati kula budur kan tak mendang setong Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto saya petega adalah uswah contoh dua Rasulullah kento adalah rahmah Allahu Akbar
Ben nomor telok Gusti Kanjeng Nabi kento separlo piara adalah warasatul anbiya. Mun etekuk nikah gogek ternyata. Saya contoh Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pun apa na uswahnya setong nyonto akhlak, dua nyonto ibadana, telok nyonto perjuangan. Suruh mendeng dek remeh mau dibahas gitu. Hadirin para jamaah sedaya sebutan kula mulyaki. Dari gentengah teretan Gusti Kanjeng Nabi dari semuanya para jamaah, ulama ini bingung kia. Dak remah cara ngalem Gusti Kanjeng Nabi. Ulidalladzi laulahu ma'usyiqan nuqah. Ini kapangalema orang si ahli macam. Ulidalladzi laulahu ma'usyiqan nuqah. Kalla wala dzukirul hima. Kalla wala dzukirul hima. Dzukirul hima wal ma'hadu. Walidalladzi laula. Cak saya ingat tak pula nak Gusti Kanjeng Nabi tak kenal di beberapa tempat. Tapi karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, masya Allah. Maka sepenting betul kula konsentrasi papangkian sesakjak kak dinto. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para jamaah setuju pacet uring siapa genteng sareng Allah. Ya ayyuhan Nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini tak sebutnya mana sareng Allah nih. Di madimah Allah yang tu bila nyebut Gusti Kanjeng Nabi tak nyebutnya mana rang-rang. Bila manggil kita tak nyebutnya mana. Makanya orang tua mau nyebut anak kan tu paling sepak tak nyebutnya mana. Selanya mana tak genteng pas sebutnya mana. Andi anaknya mana buter. Yolok dari jauh buter. Buter bedetian lah yolok. Beda orang saya mau buter nih kalau buat santri. Orang lambat nih kan ternyata dari kemarsuki ke sesepuh kan toh. Mun ngolok potrana kompoya kayak itu genteng cong. Dak mak bener cong. Wah kok besar. Selanya mana den, dak mak bener den. Tabakannya mana puradin lagi. Lantak saya pak ongku dak budi. Hah? Tak ngerong gue. Lantak periksa nih ke sesepuh kan tuh nih kan. Dama apa cong? Kau besar. Ini kabah antara kaulan lagu lebah amain abah. Iya saya tengah selamat cong. Mau sebut bini. Dama apa bing? Wah ganteng. Tak lasunya mau elok nyawanan. Gusti Allah ke Gusti Kanjeng Nabi sekadin tuh. Ya ayyuhan Nabi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ini ke Allah terdan ke Rasulullah nih. Inna arsalnaka sangkuna senggok ngutus dak kabakna Muhammad syahidan minangkas teti saksi kebenaran. Mubasysyiran wa nadhira bakna jerih abri kafir indah ka umat. Di samping jerih bakna beri peringatan. Ini kayak teh rata-rata sarang apoteker pembuat obat roh.
Mun beli ka apotek panjenengan kan mesti beri obat kuat lelaki berfungsi 3 jam. Paham ada bisa? Perhatian, tidak boleh diminum ibu hamil. Nah, biasa lah. Mubasyir wa nadhira. Gusti Kanjeng Nabi kan tuh. Wada'iyan ilallah. Kalakona Gusti Kanjeng Nabi ngajak umat ke Allah. Biiznihi kalaban izin Allah. Wasirajam munira. Gusti Kanjeng Nabi kan tuh pada lampu tabuna temar setera. Senirai dek umat kan itu nyakan terus ke akhirat. Deremah karena ampun diberi kadin toh dan kula sareng para ajuran saja wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kula ban panjenengan nika kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ternyata cek pas stres. Cek pas susah mun bisa. Mas Debo ada susah. Keng cek sampai melampaui. Mun susah kayak ento Bu melampaui, naudzubillah bisa gila. Mun sampai susah nikah melampaui bisa stres. Mun susah sampai melampaui mika bisa depresi. Mun susah kayak ento sampai tinggi bisa galau. Maka di saat dan kula sareng para ajunan sedaja ampun terjangkit bibit-bibit kesusahan, maka abali dek ke Allah, abali dek ke Rasulullah ternyata. Boh, masya Allah. Monator matura dua-dua nih kekulut tak dua cerita Rasulullah ternyata. Oh gua. Ceng ngamre barokana Bismillah para jamaah saja. Aba yunceng ceramah ya Bismillahirrahmanirrahim. Pakuna abali ke Allah. Tapi mon acara Rasulullah beni aduna kulin. Lah, dan kula sareng para ajunan sedaja seete ruah Rasulullah ini kenapa? Akhlak. Akhlak ternyata. Ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Ada tongsi bisa mebruk tembongan kula dengan akhirat nih kan. Coba akhlak. Makanya orang yang masuk surga ini kedua ternyata. Setong takwa, 2 akhlak. Agama kan itu intinya 2. Agama Islam itu intinya 2. Benih pas mata saya lain, intinya 2. Setong keimanan, 2 akhlak. Makanya sebut nih sebagian rukun iman gitu, khairihi wa syarrihi minallah. Coba becek dari Allah. Taat duraka arwah pak cet ikasokani Allah. Tapi tak kening secara akhlak apa beli. Yang kok kan ki coba dia baca tiba coba dia Allah tanduk meremare dia oleh cara arwah akhlaknya mana tapi mana Nabi abulika iman khairihi wa syarrihi minallah tapi urusan coba cek abulika Allah dalam hal akhlak tadi tapi nang dalam iman baca 2 baca iman akhlak iman akhlak ni kan masya Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani kata walina Allah bontorona Rasulullah walina Allah. Makanya abah kita montro deba agar Rasulullah. Saya pun saya ustad saya mau salawat keluar. Arwah budak antena. Saya lah coba ngerasa depa dengan. Arwah budak antena. Ante saya pertama. Ya Rabbi warhamna jami'ah. Ya Rabbi warham kulla muslim. Mentro depaah ka Gusti Kanjeng Nabi cak tukaran pada Islam mah. Naik boleh ke atas aku nih. Ya Rabbi warda anil masyayikh.
Ya Rabbi farham walidina. Muntro deba ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sehingga cek cangkolang ka guru bencek ngalbengal garing tua dua. Sajen berat bacaan. Terus naik boleh anda nabu. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Orang yang mentrodeba ke Gusti Kanjeng Nabi, kau tu cinta dek ka sahabat Gusti Kanjeng Nabi, bencinta dek ka seteja toron na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ulama, deh pak katas nih mas. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Tawassul nih. Naik pas ke atas. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wah. Pada pun salawat ruah saya lemas. Tadi kalau salam jenengan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Arwah taha rabbuni taha jalau. Mana saya taha jalau. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muni ben wajib budanya mana yasin? Apa ni yasin ruah ni? Taha nyama lain dari Nabi Muhammad, yasin nyama lain dari Nabi Muhammad. Bade nyama tahir, bade sabun apa Nabi Muhammad. Ah, ruah pas ibu tawassul mas ulama. Kang pihak perang ben PKI lambo ruah. Ben belente ruah ulama ruah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Arwah tawassul lah mamatulu ke Allah bi bismillah tawassalna abdu dalam atawassul ke ajunan Gusti Allah bi bismillah kalaban bismillahirrahmanirrahim. Wabil hadi rasulillah kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah kalaban para syuhada semate sesete ning peperangan Badar atawassul wa perang bulan arwah pacet salawat perang pacet. Hadirin para jamaah sedaja, ketika Gusti Kanjeng Nabi kan itu banyak atribut-atributnya. Gusti Kanjeng Nabi seetu ruah dan kula sareng para ajunan sedaja akhlak. Tinggal tak usah kecerita panjenengan pun langkung uning akhlak ke Rasulullah sampai ialem sareng Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Ialem Allah ternyata. Masya Allah. Rasulullah ini kan para jamaah sedaja sifat ke Allah pasang ke Nabi Muhammad. Oh. Karena tadi kutuan sambil kutuan apa yang mana saja maulid ni kan kutu melahirkan kecerdasan ni so tambah cerdas abuk ni jadi teka anak pun beda mercon ruah apapun perangkaian kecerdasan dia ruah dari perak kan mercon cuma kadang-kadang ke marzuki ning zaman mangken dek budi nikah kiai kalau ka mercon beda orang cengun-ceng ka compok ajunan ya tore longku kento kiai. Oh iki. Ngatraki pangantan kento. Oh. Dekian ajunan siapa dengan sambutan penyerahan. Oh iki. Biasa gula mun nceng goreng apa cara kene. Tetes ngonceng ru tak beri bes. Saya ka gula tak dereng. Benih gula saya besen wong kuring. Dek ka mantan Bu, debak ka pangantan mercon joraju. Dua abit sambi. Artinya benikun atusan ibu mabuk kurang mun mercon kurang angku sereng ruah arwah larang ruah pacet mun angko banyak besena ruah bisa jutaan ruah keng kiai sakemi tadi depak teti kula pangeras je dek budir ya kiai kalau kamu mercon berat bila beri ka kiai bila paring ka kiai beri amplop arwah benik yang bulan raja 20-an atau kayak tangale Dupolo sak 5.000 tadi sakemi lah mon melemur con lah tadi iman nah percon pak kurang bagi pokoknya lucu sapres
Enjek ke kiai lah, semen akhir kiai lah kalau mercon. Tepak-tepak. Para jamaah setuju. Akhlak ini. Tare. Contoh ini kan menibaan lonceng-lonceng. Rasulullah ini ada bu tentang akhlak tadi. Innakum latasaunan nasa bi amwalikum. Bakna kapin jadi tak bisa beri kepuasan ke bidina, tak bisa beri kepuasan bakna jadi ke anakna, tak bisa beri kepuasan ke lebalana, tak bisa beri kepuasan ke tetanggana, tak bisa beri kepuasan ke masyarakat, tak bisa bi amwalikum, cuma kalau ben artana bakna. Walakin liyasakhum minkum, tapi si bisa mapuas ke keluarga ben tetangga ben masyarakat. Minkum yang terana bakna bastul wajhi wa husnul khuluq. Orang ni kasih bisa beri kebungaan ke orang lain, mun raina ke para jamaah setuju berseri-seri atau mau ben orang ben tele-tele tiga beres ambil misam lah. Wah ganteng ratin mun begini. Mun misam ni keratin pokoknya beri kancana, mun misam ke TV edannya mana? Para jamaah setuju. Selarobana coba mau marongo bodoh berdok di cuna busana makering kau yang saya ngabos. Tapi bu tak osaratin barana demaah sambil misam punten ke benicak aku le bastul wajhi, wajahnya itu berseri-seri. Makanya Rasulullah nikah tak pernah kelihatan orang lain kalau bentak misam, kata basam Rasulullah misam malolo misam bebecenda kita tak mati tanggal misam baru orang misam le tak usah. Menurut ilmu kesehatan orang kan sehat kan itu ada misam senyum dua simetris ke kanan, dua simetris ke kiri. Ya, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Coba, mentak misam. Tak genteng, genteng bu. Ayo ngumarongo melolo. Ada ngumarongo, ada aku lah pikir ada ni mur marongo melolo. Pasaban di mana orang biar. Para wa husnul khuluq, bagus tata krama. Cuma ni kegempang ceramah aki Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu hadabu fa inna husnal khuluq ihtimalul adza. Orang seongko-ongko tengki akhlaknya orang jadi tak ngosoan sampai orang kat dinto para jamaah saja ecak kocak ebi orang lain ecak kocak ebi tetanggana ecak kocak mun bini nah kentu nyaman tenang para jamaah saja. Mangka ciri-ciri nak orang wali ni kedua setong sabar dua lendet mun ku lagi cerek bentak pati sabar beni wali murid dua tak ngira kini ke Jumat gini kan wah artinya apa kita para jamaah satu zaman karena mun beda haul para kiai kita mesti beda manaqib. Jadi waktu na Ustadz Baydawi Kacompo ni aku lah tanya dari mas sejarah nah kiai Jumat kan oh tak oning kita tak kacapok karena ada orang dimin kan kadang-kadang tak mikir nulis sejarah punten pulang lapor kompol tapi pun beda asar ni kan cuk ke Jumat sabar ke Jumat libur untuk orang ke Jumat libur salat malam ke Jumat libur apa namanya mana nolongi orang itu pasti beda asar lagi ya beda tante-tante nah sesempatnya kecerita men orang-orang sepuh kan kadang itu sepenting bagi kita para jemaah husnul khuluq sekali lagi fa inna husnul khuluq ihtimalul adza ini kasih bro ongkon kenapa boleh mangkin Masya Allah samangken kat dinto Habib Lutfi bin Yahya Masya Allah padahal pun walina Allah caca orang ke Buruk Timur tapi beliau sabar Gus Dur sabar Masya Allah mun kau lagi tak ada pak saya ceramah ni kan tak ada pak yang paling tinggi wali murid na pun Allah sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ada bu ma wasaltu ilallahi engkau tak dapat je ke Gusti Allah bi qiyamil lailin kalaban abajang malam wala siyamin naharin kalaban apuasan siang hari engkau tak bisa dapat ke Allah je
engkau seteti dapat ke Allah setang ma wasaltu ila Allah biqiyami lailin wala siyami naharin walakin wasaltu ila Allah bil tawadhu. Engkau sedapat ke Allah pada engkau tawadhu. Tawadhu ni ke bu tak sombong. Ki tengah teh apa? Tak kira engkau. Lala benana tawadhu ni ke sombong. Sombong kan tu sifat Allah. Cek bagi ke apa? Na'udzubillah. Orang sombong ni macam-macam. Beda sombong karena sokina. Beda sombong karena alim mah. Na'udzubillah. Beda sombong karena cerdas. Beda sombong karena ganteng. Beda sombong karena ratina. Beda sombong karena jabatannya. Beda sombong karena rasanya. Beda orang sombong karena ganteng. Kalau ada ganteng, sombong, kasih coba terutama. Dari dimana ganteng, tak apa ganteng Allah. Makanya nanti alhamdulillahi rabbil alamin ke ento imaknai sarang ke marzuki. Alhamdulillah tining sataja poci lillahi panika eka agungi Allah. Rabbil alamin sengaratoni sataja alam. Mak beda tining sataja poci. Karena poci kan toki ibagi. Beda hamdu qadimin li qadimin. Beda hamdu qadimin li hadithin. Beda hamdu hadithin li qadimin. Beda hamdu hadithin li hadithin. Beda pocina Allah ka Allah. Beda pocina Allah ka manusia. Beda pocina manusia ka Allah. Beda pocina manusia ka manusia. Setujana lillah keagungan Allah. Allah muci ke Allah tibi la ilaha illa ana. Tak ada pangeran angin sengkok bener. Allah muci ke kulaban sampian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaktina ongku itu tieu ki mun sengkok manusia jara kalaban sebaik-baik bentuk. Allah ro pacet sing alam kulaban pajuna. Pun panjenengan. Nika Allah ngalam dek kakabuleuna. Atabana walaqad karramna bani Adam al ayat. Ban songku ban ongku sengku amul jeeki ka bani Adam je Allah baca sing alam. Maka ada bedes alma ngalema Allah ka manusia. Beda ngalema manusia ka manusia baca. Du ganteng ongku bana, du ratin ongku bana, du soki ongku bana, du cerdas ongku bana, du pinter ongku bana. Ara manusia ka manusia. Tapi setajana lillah keagungan Allah. Sema ganteng Allah, sema ratin Allah, sema soki Allah, sema cerdas Allah, setuju Allah subhanahu wa ta'ala ada di natibi ada. Beda orang sombong karena rasa. Karena rasa. Pola natuti supir Pak Bupati wah. Lo cuma gogok-gogok padahal supir. Aduh emak awakna. Arwahnya mana sombong rasa. Kan beda makin minuman rasa jeruk padahal benih jeruk loh. Jarak rasanya jeruk nih. Para jamaah setuju. Tetingkok sidap ke Allah setong bitawadhu tak sombong. Na'udzubillah dari sombong. Dua. Engkau sidap ke Allah ya. Wal karam lendah. Enggak boleh. Barakana mulut. Teti aba kan to cer ajaran teti wali. Para jamaah setuju. Kilendah. Terutama ka bole-bole TV arwah maca di engkau. Cukup naral cukup rencek keluar tak obo-obo. Jeng tak kelar beni mulan tak terorot, tak kelar. Jitining sesoki terutama bebinian kan saling pengak benlalakian. Bila berjamangkan nikah oncengan, Pak Sunin to oncengan, burle-burena orang Madura nikah teretan lempar kuring. Tenungku. Sampai kau lah nikah berek ya KPK innalillah bila dapat karoma. Lempar kuring. Bu. Kalau ngocak kabini bila datang oncengan, jadi ada emak ya ibu kia yo. Lah bokil lah cuma oh nyok beni perak susah. Kadang-kadang kalau pai sahabat ni kulkas cek ring lemper sahabat kulkas pas kalau pai dapat telur beni lemper lah coba dan liling-liling salinder. Oh berak dia pas apa sing ngakanare. Aduh kicak torok palang kengkulan ni compok ni kan beda ajam. Pendenan nah Masya Allah tapi empon Masya Allah. Jadi masuk dari koncengan karo makan tu ada caletat. Palotan tapi bodoh.
Masya Allah. Samangken kak dinto mun tak cerdas, masa noring kenyang mun tak cerdas. Kayak nggak besar ki arwah beler wah. Jangan kadang pada ujian na bu. Kalau bila datang kawan jangan ni kan saja nurwana kaya gula. Kaya nak gula ni kan kita dahlan cai pon. Bila datang kawan jangan, roh pas atam mau pun orang ngarik, roh bagi berkat terus. Dapat kata lem cak ni potram pian, kaya gula ni potra pak nak gula ni kan. Atau okar lah ko. Atau okar. Tak tahu cak ni anak, begitu orang. Kadang-kadang cek pon lecun yang beli ajam TV ikut bit TV pas sore kelah bila masak pas ada bu kayak gula cek pon. Tiga terus tawa. Ka nyemari gula ka rajin. Tiga terus tawa. Gelak ruah berkat bula pada ini kau lecun. Yang gila-gila kenyang ka ada cengcingan terus masak lagi kan. Lah kadang to kadang-kadang bu kelemahan nah. Jadi kalau bila datang kawan jangan pas compok tecaleteh masya-Allah. Coba kajalan gula temu benoreng. Ni kak cek buang tapi ki. Kalau gelak kawan jangan disemnep oleh berkat hari ada pak karoma tak kerekakan beli bensin kule lauk lah bobi ini senaning bener lebur ke bobi ini nale bak sampean mau dikasih teh pucu dikasih air dikasih nah deti nasi ini boki aingai boki teh ini boki mun kula ki bak karoma kan bilis lah orang ini para jamaah satu Jawa pocot cerik orang rata-rata cerik pocot termasuk kau ulah deh. Hadirin para jamaah satu Jawa kak dinto. Jadi kulkas itu hanya sebagai pengawet sementara. Coba coba jutina. Cering tutul 1 bulan kalau pai. Jadi tepat jangan gula lecun dia. Ngalak lating bana gengse kat tutul aja. Arwah bungkal lecun kan harus bungkal lecun. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti al-karam. Lah, ini kan akhlak Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'a syani wad-daraji. Atfatay jiratal alamin. Ini kan dapat pas ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rasulullah ni kali bura tatangke atfata yajira tal teti lebur kata tatangke abek sapa jata atau karan ben tatangke tadi kan abek mun sakit beni beuleus sejauh ngai ding ka ada tatangke sing ngai ding serona ketika tatangke ni mun nandi pon apa sampean paring ngaki santen kula ben panjenengan paring ngaki ka tatangke oleh lemper oleh napa paring ngaki ka tatangke cek samangken ampu tanya aki bitepun kula ki kana sampean kenyang napa enten nika kula beri anu ki cek buang ki iman nika Masya Allah mungkin bacot ni bitepun dimin malah sampai beda keterangan pagi ni bila ampun detik-detik para kiamat orang pada posang satu kah orang pun pada tak perlu satu kan orang pun jadi pompong mangken dan kula sareng para ajunan setuju jadi Gusti Kanjeng Nabi kita pacet lendeh ya uhailal judi wal karamidu kabulan Allah selendeh kadin to para jamaah tak kerong pun nih malar muka barokah manfaat. Hadirin para jamaah setuju sebutan kula mulya ki engkau sedebak ka Allah lelendah menurut atatakramana Gusdur ka ento supaya terhindar dari riya atau beuna sum'ah Gusdur ka ento cering walina Allah mana bi asadaqah termasuk Mbah Maimun radhiyallahu anhumah ini kepada walina Allah orang Indonesia ni kan saya seteh ni Mekah saya tak ancur beuten ben ki bagus ni kedua setong Mbah Maimun dua ke Sufyan Allahu Akbar Gusdur kat dinto cek pon bektona ke Maimun kat ento Mbah Maimun ala ko kebai kan to Gusdur alung ku kat lemah langsung apa ring obeng sakoper cek kan para jamaah saja pes ada bu Gusdur kat Mbah Maimun Mbah Maimun jangan bilang-bilang sama orang ya kecuali nanti saya kalau mati baru Mbah Maimun cerita tidak apa-apa kalau sudah saya mati karena orang mati kan pun tak butuh alam tak butuh pun apa pun molong di seorang bila mati
Ya setong tempo Gus Dur kak dinto para jamaah setuju cek pun langsung ngontak supir. Ayo sekarang berangkat ke Malang di Batu. Tak oning pun sang supir. Dopa ungku ke Batu kento para jamaah setuju ambul cun kento makalor obeng sap koper tak kan. Sateku naruh tas koper. Tingko paring ngaki gede ke orang sebedi Batu. Ternyata orang kak disak saya paring obeng sarang Gus Dur keluarga anak kutu operasi dan membutuhkan biaya besar. Kento sampai terekam oleh Gus Dur di Jakarta. Lendo Gus Dur katanya. Allahu Akbar. Sampai Gus Dur ini beri istilah kalau dapat rezeki Gus Dur itu adalah terima kasih. Diterima dikasih, diterima dikasih, diterima dikasih. Jadi saking kelendehan ternyata. Hah? Jadi ten kula sanajan pontak pada nawali, cerah-cerah pada nawali boleh kali. Lende cerek-cerek. Duh. Bahaya cerek kata kan. Karom. Nomor telah engkau sedapat ke Allah wasalamatis sadri. Selamat dada dari kafir, dari musyrik, dari murtad, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, selamat ate. Aneka saya piara-piara sareng ke juma, sareng para wali-wali na Allah, sareng orang-orang sesoleh, kadento aja ke ate ternyata. Nika si burduk nika urusan ate, tak acak kiai, tak acak bintera berkatan. Ate kan, ongku. Nika saya kerja kaula. Mila dari kak dinto hadirin para jamaah saja, seeter waku ste Kanjeng Nabi kak dinto adalah akhlak. Ampun. Ini kan kalau ngucap ampun menipun apa? Bokang pun benjel ya. Tidak tujuh sekali. Mungkin sampean kan benda saya laring. Para jamaah. Seeter waku ste Kanjeng Nabi kak dinto pun apa ternyata? Imbena. Rasulullah nikah imbe ke kita nikah. Sepanjang masa beliau imbe. Sampai Gusti Kanjeng Nabi ku laku kento ngantos dak den kula sareng para ajunan man qadha li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi wa in rajaha wa illa syafa'tulah. Sapa orang selebur abento taretanna nekani hajat taretanna mun beda taretanna atau beda lebeuleun atau beda tetanggeuna kento beda kebutuhan atau kepentingan nika sering ringan apa membantu. Gusti Kanjeng Nabi ada bu dari imbana kuntu waqifan inda mizanihi engkau ku laku bakal ngantos ning tempengan amal aja. Wa in rajaha mun amal lala bagus tang umatnya masuk ke surga. Wa illa mun enja syafa'tulah engkau bakal beri syafaat dekat umat engkau ya Allah dari imbana Rasulullah ternyata dari imbana Rasulullah mangkana wali-wali na Allah kan tu maraja wali-wali na Allah kan tu saya kareng-reng nikah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullahi maulana ala man bil huda jana rahmat Allah dan keselamatan kesejahteraan dari Allah. Adakah orang yang beri petunjuk Rasulullah Mustafa wa man bil haqqi aulana dekat kabulana Allah siapa Al-Quran kebenaran syafi'i khalqi indallah bakal beri syafaat ku laku dengan junan Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah nikah sepan lo eteroh imbena imbe ka anak, imbe ka bini, imbe ka beuleuh, imbe ka tetangga, imbe ka guru, imbe ka kiai, imbe ka pokok imbe. Hadirin para jamaah saja, sebutan kula amul jagi. Nomor 2 tinggal nih kasingkat teretan. Nomor 2 soal anu tinggal menteri tambahan ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 para jamaah seeter wa Gusti Kanjeng Nabi kan pun apa teretan? Ibadana. Ibadana. Mulai tak ruwet dan kula sareng para ajuran sedoyo mun ijelasake kabin ben tambah masuk kadang tambah ruwet 2 nikah. Setong kak itu seeter wa Rasulullah pun apa? Setong ibadana. Kenapa? Salat. 2 Al-Qur'an. Buat kira. Mun sampai bisa sepak sedua nih kata umat ke Jumat. Oh, salat Al-Quran. Tuti repot berema poin orang Benuaju Benlongos ke Jakarta, arwah salat sampai tak salat.
Salat kan itu tak ruwet pun Bu. Gampang salat nih. Kan pun itatar. Salat ini kita usah ruwet mun pacet ibu parana dengan. Tak usah ngucap usolli punten. Allahu Akbar. Tak usah ngucap a'udzu punten. Ara mung ki a'udzu ki abid ki nyem. Langsung Allahu Akbar niat hujung zuhur wan. Nggih Bu, cepet. Cepet. Tak usah a'udzu Bu, langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Tapi cek potong cara gini kamu satu contoh peran. Bani pas cek potong bismillah waladdallin, budur iki. Tak usah ngucap amin punten, tak usah ora sunat. Allahu Akbar. Tak ngucap subhana rabbiyal azim, tak batal. Nengeneng king atuan nina boleh kak sekecil. Sami Allahu liman hamidah. Nengeneng bisa kecil. Allahu Akbar. Tahiyat tak usah abid tahiyat. Aro innaka hamidum majid sunat marina. Dapatkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ngucap astagfirullah, tak korap, tak usah. Langsung alon cak cuk. Apa. Mau beli apa? Apa? Ning naning Mas. Bani masalah juta apa aja. Kalau siapa yang rizki Allah apa bani boleh ke Allah. Beda orang kento para jawab saja tanya ki, bani tak bojeng sangal. Ada kok, penyetong lah Jun. Dari macam mana? Ya bila sobu, kadang sobung kok abon kia. Lah isa tak bojeng penyetong. Berapa cara non? Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, wal zuhri, wal asri, wal maghrib, wal isya, fardhan lillahi ta'ala. Niat jamak to'or pangeran. Tak beres. Hah? Tidak ada yang sulit. Mun puasa kita tak bisa kudu lapar pacet puasa. Mun salat nih keteretan subhana rabbiyal azimi arwa sunnat maca. Teka tak maca sami Allahu liman hamidah sunnat. Teka tak maca tak pun apa. Subhana rabbiyal ala teka tak maca tak pun apa. Tetep cak naku lho orang mun tak salat kan iki pacet ra tomus ongkur kan. Lah tak ndak paengat. Duh lah. Tak kira ibu-ibu ongkuan. Bener kah bani bulan apa? Dan yang zaman akhir ini kasih berdua. Setong kak dinto orang suka menyia-nyiakan sholat. Berdua kak dinto bener cak naku lho. Dua kento orang sudah ikut arusnya hawa nafsu, syahwat. Jarang orang benuaju. Bila amolot tadi angkona sakali umpamana. Menanya kak lumayan angkop entenan. Tutimun amolot para jamaah sedaja kadang-kadang ruah palotan nak orang patena. Teguk lancur lah Jun. Apa benih palotan dah sejuba pacet campuran nak orang. Mun pangan tanuse kumul senyamana pola palotan ponar. Kumul longkor om sambi. Coba molotan ya tanya. Bila kebay, lako kebay rakyat Pak Suninto, mulai kudang kawasan. Saya enggak. Sampai beri celengah cong Ariak semu. Ya, engai, ini ngaking kok. Ya enggak. Beda celengah sortir kok. Bila amolot agung terutama, not nyon talam dari Romana. Iya tas esena gedeng masak sasebo. Tak beres sekali amolot. Kadang-kadang beda pinter lagi ya Bu. Dampak ke masjid, bila mulai oleh si bagusan berarti ya epaoro. Ayo tepat-tepat. Tadi angkonan sekali. Angkon ini kagak aja yang penting pada maksudnya. Aku aja. Saya kadang-kadang angko tak ning tak ngunjung orang 500. Tapi nasi sodu. Ajam potong. Ya tasana yang beri ortel. Lah berak lah. Polana banyak orangnya tambah yaing. Saya kaunjangan tak latin sorduk lah tak saya sendok. Marah tepat. Benihnya lengang ngarasan kan. Tak. Itulah. Bila amolot terus cek Gusti Kanjeng Nabi. Cek sampai ulama ni kaki gila. Entah nak kuantar ya. Mek bisa. Ika gila. Wan nur yahdi. Berapa? Wan nur yahdil ha. Irina dhiya'uhu. Fil hasyri dhillul nur. Salina liwa'uhu. Mun ngarte-kartena bisa rok norok gila. Keng tak usah rok norok orang senangis. Mun tak tahu orang. Norok nangis sama lolo tak pada santre, engka bareng ustaz ekon pakon.
Tak kira-kira tak kacapu asar, salat nih sabe kan baru ngaruh tadi tekera. Mari udu salat ben santri. Allahu Akbar. Kapan asujud ro pada nangis Ustaz. Pada nangis. Budi norok ya nangis ya. Niro ya. Kapan mari salat tanya aki aju cek khosok na Ustaz. Ben ya khosok jurah dulu. Engko konjuk na ilong talempet. Cek tadi tekera. Ben ya khosok aro salah duga. Oh lah. Makan. Tapi entar meninggal longos di benua aja nih kak. Aduh umat teke cuma nih insyaallah saleh kapin. Allahu Akbar. Punten kula konjongan kapode taretan nika dari cangke-cangke nika beri tale. Rambut Jepang. Nika bodoh gedong bodoh pun apa para jamaah saja. Nggih. Bila mahallul qiyam tak mikir salawat punten. Duruk. Oh, jangan aku elang kiam Maria. Kadang-kadang setu anak-anak iki kadang. Saya dengar puki ya setu. Lah. Tapi punten libur anak-anak. Tawan apa yang kiki ni kamu? Joring lo cus muning aku mun konjongan kapoin. Ni kasih cekik kula konjongan kasih ngunceng capen. Bila ko ni ka bila mahal qiyam bani munya salawat cek kaiding. Guruduk. Munya orang. Para jamaah. Sebutin kula amul jeki ini. Bila dari kat itu hadirin para jamaah sedaja sebutin kula amul jeki. Maka Gusti Kanjeng Nabi ni kasih eterwa tingkel 2 gelun. Perkara selain tambah itu re. Setong salat. Nggih, salat tertan 2 Al-Qur'an. Tenungkeun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga parengana cinta ka Al-Qur'an. Amin Allahumma. Mangken ka dinto kudu acana apa bengal. Kema banyak muka HP ben muka Al-Qur'an tertan ongkueun. Takok pas posangku laku nang akhirat takok kasta tertan ongkueun. Bek ento takok kasta saling paingat nika takok kasta. Laku ni kan dengan orang kasta tertan. Neng akhirat ni dengan orang kasta. Kasta pula tak laku bagus taritan. Beda kasta pula tak banyak kalakuan nagit. Allah. Teti barokana mulut sakit dinto setong salat. Sampai leolena Gusti Kanjeng Nabi waktu na hijrah dari Makkah ke Madinah nikah dia oleh Rasulullah. Dapat desa tang umat. Setong bekna afsyus salam, sebarkan kedamaian. Cak tahu karan satu tanggaan. Cak tahu karan laki bini. Cak tahu karan sateretanan. Afsus salam sanajan berak gitu. Benih demang, muni ceramah demang. 2 at'imut ta'am debuna Rasulullah. Ki buru dapat ka Madinah gini. Bakna pale buru beri kakanan ka orang sepute beri. Aro tetangganan ki bede selapar, tetanggana ro bede sika korangan gitu. Allahu Akbar. Ongkuan. Nomor 3 wasilul arham bakna cek sampai megek silaturahim. Lebur amain sabeuleun, lebur entar sabeuleun bener, lebur kasih sayang sabeuleun. Saya enggak, naudzubillah cek sampai soker. 4 wasallu bil lail wan nasu niyam. Benariyah alakoh as-salat malam saat manusia banyak setedung. Maka salat ternyata. Nggih, salat Allahu Akbar. Punten nika saling paingat. Saling paingat. Al-Qur'an. Al-Quran kan itu Masya Allah. Ini kamu cek singa terang lagi, lanceng kok yang malah nak ulah ni lempo menjadikan lempoknya. Para jemaah setuju. Al-Quran kan itu beda telok model, tinggal mulai cerdas. Pun tanda ni kaku ulah ngecek cerdas, nirwana sengarang tiba ruah. Nih. Ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab. Aro cek baca malolo. Baca malolo bila ahdiru para mariala. Tak ngira. Arwah apa ngecek cerdas. Ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab. Ayo penyetong atena orang-orang secerdas akal lare. Hatta ajluwa lakum araisa ajallil ahbab. Ada cerita orang yang paling mulja, yang paling kecintai Allah. Allahu Akbar. Hatta ajluwa lakum araisa ma'ani ajallil ahbab al-makhsus bi asyrafil alqab ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Wajib alim mungku sing ngarang tiba nika alim tenan. Lebur, mungkun lebur. Masya Allah.
Oke, abeli kasih gelak sahur sini. Teti seterwa Rasulullah nikah setong adalah salatnya. Salat nikah diusahakan dengan jamaah. Sampai bedek ulama debu. Bak namun tawa karamina umat Islam ning telasan. Keng mon bak na tawa dek ka orang si ongku usahakan kuwi tadi orang mukmin sepuna. Mun sampean tawa banyak na orang Islam ning telasan. Saya tak puasa kurang atak berikia. Ning ada sambil laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arwah malaikat sehingga boleh menghani terkemal. Tak puasa ning ada. Bak namun tawa karamina umat Islam nang telasan. Jadi orang Islam banyak jadi. Keng bak namun tawa ka orang mukmin ongkuan sobuna bes. Berapa orang saya salat subuh berjamaah? Cari saya banyak talam bos. Atuluan aja mah bener orang. Arwah salatu khairum minan naum laju tak nyokot sakali laju. As-salatu khairum minan naum. Ada benih jaga saja temat saja. Allah tak ngerong ku. Le salat ni kaselema bekto, saya paling tengki kuncerana subuh. Orang ni kamun dua salat sukses bakal masuk surga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang sukses salat asar dan salat subuh masuk surga. Yang coba duan malu lo saya lain tatornya. Bani pas tajuduan. Ampun ongkuan. Seasar katiman kene ka. Umpana lalakon amen poli atau amen pek kopian mana. Nikah kadang-kadang telepet asar. Jadi man shallal bardain dakhalal jannah. Pasara orang yang sukses dua salat kento, salat asar dan salat subuh. Allahu Akbar. Nika ongkuan tertanto nih. Salat subuh. Jadi pariksani masjid kento salat subuhna berempat sop, maghrib berempat sop. Saya paling kurus maghrib. Cak bang rasa jeraja kenceren namun maghrib kurang. Kurang mari mandi kurang. Hah? Ah, detas oleh tangki. Oleh kene Mas Tepon. Si salat maghrib berjamaah nikah mesti abenyaan nengi maghrib pun isyana. Bila isya pun oleh tak ada orang pun. Sopu saja tak ada. Saya paling palang dek budi nikah teretan. Nikah pora pun beda pun. Saya paling palang nikah. Katibi imun gaina. Nikah palang wongku gaina. Tapi raja kencerna. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rok ya ini ya. Mari adzan lu tak diuduk buru kajeding. Tak temu tak ada orang ngal cuma. Makin saya adzan lu. Buru keluar dari jeding. Dekian si akamat terus si bensa zikir. Arwah katibi lah cuma persis. Jadi bila adzan bila akamat kata banyak orang padahal tadi orang yang sekali roh. Allahu Akbar para anjing ya masuk loudspeaker. Jatuh makmum malaikat lah. Ibu di tadi orang yang sekali. Mangkana salat subuh ibu jok aja. Angkuan abad. Masya Allah. Malah cuk sing ngangku ya ongku salat subuh ke ento tak toron punten sampai metuare. Dan metuare ini kan mana matla atau isyraq. Ini kan sunat salat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sakjaki kira-kira 20 menit taki pada jamaah saja tapi nasa kemik menit taki tapi 30 menit mati ini masuk pun usalli sunnatal duha raka'ataini. Allahu Akbar. Ini tinggal wan panjenengan malam muka sateja kenging barokah maulud amin Allahumma. Para jamaah sateja ingkang kadinto Gusti Kanjeng Nabi seeterwah adalah ibadana. Nomor telok kan tu seeterwah Rasulullah itu pun apa perjuangannya, nggih? Perjuangannya. Jika dinto sateja ngereng lampana ke Jumat sateja nyu Jumat ke dinto lebur orang soleh para jamaah sateja ke marzuki alatin madrasah, ke marzuki alatin masjid. Para pancengan acel alatin masjid bapak kepala desa alatin rakyat ini kenyamanan perjuangan pokoknya berjuang untuk kemaslahatan umat fid dunya wal akhirah nikah terwe ni sakoni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah lelah mila dari kak dinto hadirin para jamaah setuju sebutin kula muljaki nikah saya sempat sampai aki saya paling akhir para jamaah setuju sekaligus haul kak dinto ki haul. Jadi Rasulullah nikah pacat lebur haul. Yazuru syuhada fi kulli haulin. Rasulullah nikah saben tahun aziarah dak ka syuhada sebenarnya Uhud. Sateja para tantaretan, para cakanca sateja, para lebeuleuh balon muke parengan abdi Pak Mekah Madinah nggih. Kalau ben barokah maulud insyaallah. Ben bisa teteni nikah kalau ben barokah maulud, kalau ben barokah ke Jumat ben barokah Gusti Kanjeng Nabi
Niki insyaallah dalam tahun mangken Kak Dinto saya hadir bakal beda senyetor dekian. Amin Allahumma. Ampun tetene Pak, tetene. Kalau beni wali murid kula. Para jamaah kuat. Deh, satu paket Kak bisa kento beda Uhudnya mana? Lek kento beda kuburan asyhada. Rasulullah kento saben tahun yazuru syuhada fi kulli haul. Saben tahun Rasulullah nikah menziarahi para syuhada termasuk majadi kento Sayyidina Hamzah beda ning makbarah Uhud. Lah, sampun ada pak ke tempat Kak Dinto para jamaah setuju ka Uhud Kak Dinto, dekat kuburan sebelum Uhud, Rasulullah kento warafa sautahu. Ya para anjing suaranya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mangkana orang mun apang kibun kuburan ini kanya apa teritan? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Panjenengan materi parangan sejahtera ahli kubur ki kaula sakejak ki nur asambian kia. Ini. Pas sunnataki berarti mun lebet ni kuburan ni kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ka sunnat mau sekali to. Mun ta'afal tinggal pun selawat tu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentu abad sebaca ingat ka mate. Tetapi Rasulullah ini kapacet makon orang paling buruk kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, engkau lamba alarang kabukna ki iman tak pate kuat kang ku ziarah kubur takok minta ke kuburan. Satialah kuat bakna kebin fazuruha ayo ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, orang sentar ke kuburan jira sambil ngingai akhirat teretan. Mati ya kulo mun panjenengan iki. Duh si asala tanian lancong terak tengki. Bila mati entar ke bener pereng katibian lajun. Arwah miring roh. Miring tebdek berek. Arwah mun laki na ngucak esto ka binina, arwah bisa ungkuan bisa rakandaan. Soalnya bila binina mati para jamaah satu jelaki na saning itunya arwah le pun entar ka dapur di lemana topeto. Arwah beni nyari kopi. Ngabos saya lalabat. Ah beres lalaki re wacet. Para jamaah saja sebutin kulang mulja kingi. Aduh katibian roh. Kau kanca beri jual padu murah ben kok mati lah satya. Aro orang miring le kuburan ketibian roh. Astagfirullahaladzim. Kadang itu para jemaah, fa innaha tudzakkirul akhirah, orang sentar ke kuburan ngai akhirat. Masyaallah, engkau bila mati. Sambil para jemaah saja melahirkan kecerdasan nih orang mau ningak mati. Lobengnya sarwaan. Cing-cing ngare mun ki ngitunya pas sokira pokang ngaru tak mukarat tu. Nggih? Osok ke ngalak segenteng, tari bunga ngalak setua, sekelas akap ibode. Bila mati, ada le jubri pereng, cing-cing ngare naro. Masya Allah. Beri teker kia ke kuburan, king hipo mulai boleh. Beres orang kala labot re. Para jamaah saja sebetulnya kula mulja ki kadinto. Karena orang kadinto rata-rata para jamaah saja pada takok kamate. Pada takok kamate. Sampai Gusti Allah ini kebacet ampun apa haring dekat kita. Qul qaja'aki Muhammad. Innal mautal ladzi tafirruna. Terakhir nih kaki. Mulai ngengak kamateh kalau pun parokan lagi Jumat ni saya hauli. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya orang ngaji ini kata benikun afal ki Al-Qur'an ini benikun afal tapi sampai bisa menyentuh ke maknanya sanajan tak satu jen. Qul qaja'aki Muhammad innal mautal ladzi tafirruna saungkuna mate debun Allah jadi apa kapin orang takok ka mate. Fa innahu mulaqikum tekane kata ko mate jadi bakal depak kabukna. Kapan mati bakna jadi debun Allah summa turadduna ila alimil ghaibi asyhadah bakal abali ka junan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa sik lakunin itunya bakal etemu ku lakon nang akhirat kabeh. Makanya abok kanto para jamaah sedaja sebelum ada CCTV itu sudah dipantau sareng Allah. Kenapa lakon aku lan itunya nih?
zahir batin, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kok laku bakal diproyeksikan kembali. Oh ruang kok saya gelek ka orang kalana ikhlas kenceren. Uang kok sasado ka banyak yang tak ikhlas tadi sakali. Uang kok sentar kamu musalla kalawan ikhlas bodo kenceren. Semua fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semua dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dekat itu hadirin abek kentu saling painga, muka-muka parengana selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sebelumnya salam ngiring sholawat pin sakalian ibang tinggal boleh beda hiburan na Ka'bah lahir batin nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baitihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.